Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dunia, wanadamu, si na jinsi ya henti ya Komori tikusudia osu kwa lelo unu ili nije ni mlongoze ni ho wakati mwinji kaondo ra uranti ikao karija jitekeleza haruma zemimbari za hatu zinu imma zemimbari za hatu zinu imanaratu jitekeleza nabwe kao wabwananyasi wafananasi wakaribu nasi wafamia hatu ikao Mwenyezi Mungu hawanika ya hikima, hawanika upezo, hawanika wa mtanganyiho ili haweleza zenongo zinu zaho wa Komori haili haurongoza wa Komori ili haurongoza ezijirio harumwe dunia haswa denti ya Komori ngazija abenge ili tongeza sisi wasaya mru habaki ili haweshilia heze fikira njema za hao ni makalima mema hao tendo ntekeleze kwa wandu wao walitongeza kartu jitekeleza vanu hauhamba haurenda hau Mwenyezi Mungu hawanika ye hikima ni maarifa nomjitekeleza hoso ni mwangazija uhamba ezirisao nezijisao minuhu kamtendo ntekeleze kao hena wakati na jabanu nitende sitekeleza umuhimu wa hema na nyasi ustadhi Faharuddin Said Abdu abenge sonti pia rikanti garimushili yao rikanti garimona ustadhi Faharuddin hizo ambao hizo ya tekelezao abengesi kajajo tengeza sonti pia hena mdo atohea harumazerezo zinu ili ya merongo haukari kubalukaya yende ustazi wa hatu likubalukaya yende mwananyasi likubalukaya yende mwinyi hamba heza dini heza dunia heza kistaarabu zonti pia zenongo zonti pia itongeza Faharuddin hatende hadungwa heze mbwana zinura zema hame ranzi 2019 hateje honde nabasa kajaziye mbwana inu kaje ranti walaka na uparo iranti timpaka waparihana amani ya henti ya hatu timpaka waparihana uswili hifu hamweti ya hatu timpaka waparihana daula ya haki harumweti ya hatu abenge ilitongeza siwasaya mruka tujua ya janjiye ya teleze mundu ya mrareze kumweza mbini Wakomori kwezi Wakomori sijitekeleza hosi kwa lolo unu sijitekeleza hema endeleo ya hatu kwezi Wakomori sijitekeleza hosi kwa lolo unu tarehi 5 harumwa mwezi wa Desambro ili nijitekeleze ili nambe heza nongo kaunga zijirio haruma shesi wa shahatu shakomori harume masiwa ya hatu ya Komori Wakomori kwezi Wakomori waaminifu Wakomori ikawo Mwenyezi Mungu akarongowa hambaho ka fadhakir inna dhikra tanfa'u limu'minina na reshelizizana rikubalia baizo ndezi zijo chongeleza ijo ndeze rongo ijo tsengeleza amin wa Mwenyezi Mungu ikaunga zijo wafangilisha abenje kwezi rongozi injizi jiri harumwe masi wa hatu rongo balibala zinji ngazijirio harumwe masi wa hatu shemba rongo mimi nitekeleza osu kwa lelo unu shemba rongo leo mfumne tarehe 5 ya mwezi wa Desambro tika kusudi ni kazedati hiyo ili mndu ya jadwe shelea ensumimi na jabanu na mbazenongo zinu tisati ziya
upande wahe Mwananyasi Ustadhi Faharuddin muaminifu wa kweli, ikawa nguwane bwana yinu batina unafiki, ikawa nguwane bwana yinu batina hadazi. Izo nguzambo nsuja banu njenje nambe zerongo shanti kambao kaya mimi Monsieur Feche sikajitekeleza banu, ikawe manatu jitekeleza hamaze bwana zinu, ikawe ngeoli mewa hatu haswa ndi daula ya haki, ikawa hena nongomdu yaka ya jitwali ya kenti ya Zambe ngundo Faharuddin Ustadhi Faharuddin hesa hazitekeleza kabo wandu ambao kaya ulangudeyo ulango nisiyasha katina mndu ikawa ngumdeyo shangwa mbwezi haki na urisisindri mumsa si wa Komori na urisisindri mumsa si wa Ngazija, ili rijuhe rambe ezastahiki nezatustahiki abenge gamonokaya embabiyo ngani mrandi homage Mwananyasi Ustadhi Faharuddin ukaze nongo ya hamba hauze nongo limu akili holime wa hatu naye izu ya joka hamba abo harongolea idaula ya haki, abo harongolea diaspora. Sijaba nukwezi wa Komori ili hem miharibatu ya ajira hamwenti ya hatu, hem miharibatu hema heo unafiki ikaongo jirio harumenti ya hatu. Kwezi watukufu, kwezi Wangazija, kwezi nyinyi maopozisio bajiri halat bajiri nongo ikawo ngabo wandu ikawo ohamba hokaya kullukum haulai wala haulai, ngabo walohula ngabo walohunu ngabo walohula. Imma Mwenyezi Mungu harikubalia harinikokaya sisi wandu wazima, sisi wandu wa kabila nzima, si wandu wananya, si wandu wa famii, si wandu ikawo riwana yembwana inuka sina takriban mahamira ndaru ya kamili hoto hamba na urenda abenge zenongozo ntipi ya ketu songeza kwezi wa Komori haswa danyi wandu wa opposition ketu songeza ili chongeze bajiri umani haurimanishi hane haina mndu haono eziloza hahenafsi ikao gazijo mchongeleza ili ya towe legenda hawani la azali wubandi jumati abenge shonti pia gavondu wakubalukaya legenda hawani la azali la sumani azali galijo roha ekarede hamavwati gavondu wakubalukaya garjo legenda hawani la azali galijo roha lenzalo haru ekaya ridaza hazitendwa ekaridaza hamakalima ekaridaza haustarabu ekaridaza hasibabu riamba rihimiri rihesh rihimi rishemeleza entia hatu heliliyo bawandu amba hokaya ano fikira tinda yinu shefikira bwa Komori bekarende haruma voti rende rishindana la sine legende la hawani linu dele kufari linu dele zwalimu linu la azali abenge rikubaliana zana ngozo nsipia aboke subidi harumwase jana ngozo zombili baparihane mushkila baparihane umani wa hatu suhantre ya hoamba na rende wahambari tele rikubaliana mbabiyo tela ngani mkubaliana mwabiyoni bwa Komori kaimbabiyo iyo diyo rakubaliana namba hokaya kanauzi fanya shari kubaliana ukaya owajohamba garendao renderindira wanenda sina zali avanga sinao owajohamba ukaya garenda kartuhenda rendera wanenda nazali bawo imwiti wayikufari wayijahudi wayimwanadamu ikao hajirendo kaye Mungu kabana ndongozi hezao hama wanadamu Firauna hede hata harumu hata habaho kaye Mwenyezi Mungu basi obanu azali yarudia basa harendo kaya hajirendo kaye Mwenyezi Mungu hako Mwenyezi Mungu yende usamihe kangwanzo Mwenyezi Mungu uonde mwinyi mahafira ya hokai kamru hamtaha ya humba ikangwanzo ekakatuhanza katumba bahaza ali yondo bahanu abaha yarudia haukaya okomo bwa Komori
okomo wa tabiyambi okomo wa makalima mai okomo wa ufujari okomo wa kufari okomo wa urasilhuli okomo wa Firauna basi azaliza nongozo ntipia hazifanya emada hivi bamwesheleo hamada habasa bwa komo azali wangazija waonana fumbuni harumale banda la almarhum Saidi Hassan wa Saidi Hashim bamwesheleo hamada habasa mzee wa hatu Mwenyezi Mungu domnika muri mwema Mwenyezi Mungu yamhifadhi ibura sheha basi atekeza makalima hao ambao kaya bandika bale ya bafuta lihwereye bomze wa hatu Saidi Hassani ujo bale ubeshi azali kaja sami ya sambi azali kaja sami yabo wote kaja jiroka ya Mwenyezi Mungu azali kaja sami kaja kubali hazali wangazija almarhum Muzawar Abdallah atakanyi hapo bajanani wode mwenye bajanani wode mwenye muroni wende yabo hende hakanti haunjile wangazija yawambiye ukaza nongozi chiro hamwezi yenu inti haki ezo azali yafanya hindi hapuwa majeishi marahiswa makufari izo mpando wa mdo tenenzambe ihorenda iyo wamdumiza gamweshelo hamadaba sayinu harejei wabadani hai iende akamtoroje yavo Abdul Hassan Abdul Agwa ujula agwa yabo azali uwo mwanadamu yabo azali uwo mndu ikawo lelo ngajoka huja lijerijera mbeho kaya oyimu mndu ikawo wanadamu wajoka utsanganyiha wakebazima wono kawi mwanadamu ya lelo na maudu azali haja hadiyo hadaya wangajija barovet vote 2019 ezo azali yafanya hindi hambaye gwanzima harenge hanika emadepite hawanome hanika emagoverneri hawanome hawanika yema tijimbani hawanome zenongozo ntipia azali hajirendo kaya yendo Mungu abo yabwazali oyi azali oyi Firauna owauma danyi mchoho mjuwa ikamwana damoyi kanu habiokaya mimi embadongo nitekeleza wakomori wakomori mkubali enti ya hatu irengwa kabo wandu ikawo warenge enti ya hatu waharuma koloni warito waharuma uruma yabo warito waruma wafanya wandu wao wangu watuliha nao Saidi Muhammad Sheikh Ahmed Abdurrahman Saidi Ibrahima wandu wao ngabo wandu warenga entiyo warithisha wana wewe bwazali bojenda hawani bamiza nongozo ntipia yevanu wewe ngondo kaya ngondo warithisha mwana hao harumenti hatu entiyo iyo ntima hususi iyo ntikawo Mwenyezi Mungu hayehanti amani hayehanti hamila hayehanti haunasaba hayehanti hamkonti ikawo kabati mwanadamu ya parojoshinda ya ilietinze aliswali hakayavo abidadala kayavo kabati mndu ya amtambo wa nyumeni wa watu wao kabati mndu yarenga ezi amanguri sishowana yewe mndu ikawo hata furia pala mtuje kutinilo haupapai la mtuje kutinilo kujalisi chinamba yao ngotabokanu ngotorengezi enti ya hatu urengonike unike mwana izo ndabu acha wakala bwazali tena ngamwambia bwazali sijofade huo hopade wahe ya diaspora haupande wahe pozisio ikawo ngani mwambio ntizirejeva tizama babibano ukanyinyi opozisio narikaita yari rihime rirengensi ya hatu ekalelo
ani mtsahoni kwezi hotukufu hanyu ani mtsahoni kwezi ho ustaarabu hanyu ani mtsahoni kwezi ho mkonti wa hanyu kanti iyo yonti enti ya hatu inunti ya amani inunti ya milanati inunti ya mkonti inunti kawo kabati mwanadamu joshinda yari hauwe yari shanji ye heli ya hatu no mkonti wa hatu no mwaminifu wa hatu elelo bwa Komori mru hamadoyi hamaza aliasumani ikawo hangamiza enti ya hatu hajaharenge emano tablo wa hatu hawanyisa mabaki ya maili hajaharenge ya dini ya hatu ai mfoi kwa mwanadamu mfikiru kwa mru ikawo aminifu bahajarengani ke mwana يمريكا وهاتي مفتي الأكبر راكوبالو كايندي مفتي الأكبر ويهاتيوا يا سبوتي ambao kamtume hari mtume hari hono mtume la paraki hai kamrati ba Komori babanu gari hade gaji hadao kamrati ba Komori babanu gari ndo hono atwa hindu na mtafadhali kwezi ba Komori muhime rihime badima riwanise heze mioza hatu ukaya oitide mru ukaya hala kuli hali ya mruti hata mpopa intro minukaya gena mpopa insuje ukaya hari gudu ajarenge nti hatu hari yarenge yewe hari thindi wende abo dabu ya wana wo koloni la tolo haruma uruma rande hawatwana la tolo haruma utwana rande hawongwana ewo dabu ya jata amani hamwezi hatu ewo inde mdu ya jatia usalama mwiti hatu shahari ngudamba ukaya harata mabari ebanuiza hahoindi abo wamba we president de la republique we president wa Union Afrique udamba ukaru tapare uwa halo pitani ezo kuzina bafedende izo tinzorutsa haubo bazali kamkazo yabo makalima yayo nimwambie nukaya wa Komori tikaujabanu haswa he makusada avili de makusada ya kusiana Shehani sedali wa Said Shehani ngani mwambioni bwa Komori mimi timshi sedali wa Said Shehani ngani mwambioni ukaya hatekeleza kalima banu hatekeleza koya mongoni mwe biografia hahe no mzali hanu mongoni mwe mzali hanu hahe bahia baho kaya halawana vuni ya bambao haswa doza uyani he shehu wahatu shehu alimadi oyingani mjua ukaya mimi tikaudenda tidoka ovana kujua vuni ya bambao miti mjiza shehani weshele shaho mwona hangu tikahumona haruma zerezo zinu tikahumona haruma ze ministeri kaundo dizu yafanya shamimi homjua hangu tikahumjua he hawe akahamba omzali hanu hai bahia tekeleza kalima hawo lini furape au lini sisinza omuhangu au kana mbio kama ngoni mwezo ngo yafanya hakawenshi weza uyani ya shadhuli ya mvuni ya bambao bahimi minga mwesheleyo ranti omjuho hangu kamweshelo kailande mwezi ndadaru wamfikiri ekantoshela nai wenji ngwajone sheleziza haina mwezi ndadaru ntushela ukaona ndo mwezi Rabiul Awwal ntoshelea haina mwezi ndadaru siroha banu siroha kumjini hangu rende mvuni haruma daira haudara tema hafira ya almarhum Sheikh Madali tenongo hizo zini furape mimi meswefeche au kama mimi bangu tipu haweza uyani haina mrikao ujoza watu zani dwe bahie uja hoba mikao ndo banu nazaliwa ndo banu na juhuliha ndo banu na heshi hata john na basa tenongo hizo zi amwesheleo Madaliu hakaujazahani hena mwezi 20 na mfukare ya ho mwezi wa daira
hakaujao isaba wa 20 abenge wanumru ni mtu wao kadhalika mwananya ikawa Mwenyezi Mungu na mrehemu ya mleze bajem zenongo hizo jinsongeza sikautuha lelo ili nimwambie ni bwa Komori hom mzalihano wa Sedali Said Shehan alifikiru kaya haiza nongo ikao jisambalia haruma zerezo jisambalia haruma wanadamu hena mnugusombaza hai kavandu amboka ali ana kavandu amboka ya hata lelo kavandu amboka ya even ufanya ukanda asha haina mtu Muislamu haina mtu ikawo gena na imani ya hai gwanwe bwana inu ili yaonokaya azaliwe ti mwanadamu azalili nukufari linu jahudi linu jiru la peu haukakatina mwanadamu isokayo ntipia engeye mwanadamu wasami hindongo hajoka hatende hasamihi Muhammad Abdallah Muhammad Sami shahamba kana usamihi chambokaya wanduende wataganyia fumbuni waomone habakaja sami omwisoya yabo harenge bavya ya notablo harenge bavya mafundi geda enao omwiso kavamba hoka wono mtume wala paraki ngavamba hokaya wala wono enotablo amba hokaya sisi ndetini kavati mrengati ndasi teno kuzunzi pia abenge Sedali mtukufu Sedali wa Said Shehan mimi miti mji timwambia nuka mimi obana kujua dabu ambao kahasomo harumai tarikati shaduli mvuni ambao Sheikh Muhammad Madali ikawa haina mwezi wa 6 mwezi wa 6 mtoshelo mwezi ndini kamjone shereziza si huenda hiyo renderipa daira somohitima randivo tasi hatejonda kamzeshelo hamada basa mimi tikahwenda kwani harumwe mwezi 6 ya heshe mwiho tikahwenda mvuni ondo andu ikauka mwaju abenge kwezi watukufu mchuamini heze baribara zijiro hamweti hatu heze nongozi jiriyo zienshio hamwe zerezo zinu mchuamini ukasedi Sedali wa Said Shehan yemru habandabo mchuamini Sedali wa Said Shehan yemru otsongeza yanti hatu yakie fitina yokaya le jahudi la azali gendilo hawandu wambe hokaya wanangenda asi wala katidasi asha azali wayimdu ikao hakanti hajani bundaru ukonti haina mdu tukao yetindaye ili maudu ya jambe kamru ambatindaye ili ya mumi ya misedosi amboko balai kauna nzoli zentu ya ngamjo shela amjo benwa dosi yao ya hede lonziro haukaya yende twenda mahakama haukaya ekazali sambi hafanya mahamirandaru uhonda mfukare baki wallahi lazim ekawo wazali wodofanya 10 mitsalo hode 20 ekahonro yabo baminchwaminukaya esafara lelo yinu o Komori o Angazija o Raviha kabati mwanadamu ikao ge harmenti ya Komori ikao guhanjo haungutsaho yodunge haungujo lelo jahazizer iseroro jahaziroro wa bazali abenge kani mobiyani bwa Komori simobiyani ukabanu kaya mimi Sedali wa Said Shehan michi mji shati mwishamba kalima banu hatekelezo kaya yeye harumwe biografia hai tione interview ifanya habaho kaya halaweza uyani ye Sharif msharifu mdu mtukufu Sharifu wati mdu ya jwamba rabo Sharifu wati mdu ya jwamba nafiki Sharifu wati mdu ya jwa fanya rongo ikao zote nizo hapara wa Komori hapara wa Angazija hapara Angazija ili wahime hapare makandida wahima wamba hokanga durate garenda orahime liwale nazali
abenge hawaparamba watsanganyihe vanu vadzima undo ungwana vanu yazali iyo irele sound wenji haukezelia yazali iyo tende irelesa hombeni iyo tende karihila yazari iyo tende irelesa le mwana nyasi alimhaji yazari iyo tende irelesa ili bwana ne jamadawo abenge vanu evanu ruanu ovanu ruanu wa hondeya evanu wakana ndongwendi isondo chokaya vanu rienshi vanu shaka rijaka hunutso hura risidwa fuma inutso hura emana owakaya waonokaya zanongowo azali afanya kazi njema homzio hao watawa muhimu Jafar haruhanti hatawa abenge wakomori na mkubali nasi daula ya haki nasi daula ya haki mimi ngamtekelezo banu he daula ya haki ukaya garhobiao boshehani garhobe besedali wasadi shehani uduhuluha bisalami aminina mto harumwe pozisiyo mto harumwe daula ya haki mto harumwe wangazija wangazija watu wahudusa wovahare wovesheleye wopulezi gelegele woreme koti heze nongo wafanya haukazali waiti mwanadamu linujahidi juro linukufari kana juwa ya regenti ya hatu yetengeneze yairithishe family ya mrikao hata mpapai mtu wa minukaya hawala mpapai mtuje mtu wa minukaya emazamba yadoka nwakole wadoka mwe harumeti hatu mtu wa minukaya zali gena ipande cha arudhi izo tiparoza mbabanu leo tihanda abenge na mtafadhali kwezi wakomori mrenti ye paniki mrenti ye polomiki mwambe hokaya sedali wasedishihan hende haka harma mro wa jahannama banu waka wadunga gavon waka wadunga Firauna ikao kwa jakanda ye no waka hoda ni hahe wakama military wa hahe wakaya ma deserve wa hahe waropia wakaya harumwe ye gouvernement ya Firauna shakwa jakanda ye minu hunde vincho Firauna abenge no chuka kwa jaka kuoza abenge no chuka kwa jaka onezijirio abenge no chuka kwa chuka kujukaya enti ya hatu ireleha ikazo mgozi lamne kuru abenge kwezi watukufu wa Komori kwezi owenye enti ya hatu na mtukubali zanongoikawo de mwananyasi de mtukufu hatu sedali wasadishahani ikawo harumia watwani harumia ukweli harumia ujama haukaya hehimi hatekeleza ukaya enti ya hatu inu ngiombi enti ya hatu inu wotibelu la woti do labaho kaza bundukiza hatu zinu bundukiza ofuma zintizo nyushazo zofuma wanadamu nono sedali wasedishehani hatekeleze eza mstahiki abengeni wa Komori limkubali karihimao hambo zimbili rihime lichanganyihe hizo ya hamba lichanganyihe ema opposition rihime risise le fujari linoboti shanga no byo bwazanuka ebe safara lelo yinu eba entu yanyu nyinikewa ebe safara lelo bwazali eba nga no pubarini ejahazise roro abenge kejahazise roro abenda dunga na belu wenda dunga de msedie ola baba shaula mtsa bahindu wala kalsu sarijuwe ola enjuru sha izo njoka kutekeleza banu haswa danyi wandu mwamba hokanga mwendo hamaze voti
basi siwasaya sikaja kubala magandao mimi mesofesha kami yeka ya ustadhi Yusufu Muhammad bwana tikajitekeleza vanu ngamzambo wadiga mzambo shangani mwabionu kaya yebo mwenye baraka ebo sangadi hata nyoti pia henye na mwesheleye 2019 henye mtikubali le jahidi jurwa linu lendeli mchani hamwa pieji mjo maudu mrejei Abdul Hassani mjo jamaudu mrejei Yusufu Muhammad bwana mwamba hoka ona mrari zinia ona mrari voho henye wa Komori ni mwakubali mwamba hokaya eshawiri ndiyo fi amanillah likubali na sisi maudu eka Yusufu Muhammad bwana ne daula ya haki sonti pia likubali ukaya maunu eka mwende gamodomo ashidi ngajo mdunga ndingoni eka sisi maudu ngadora ashidi ngamjo mdunga ndingoni sha henye mtirireje mjamramba hokaya 2019 ya juzila mkubali mhadalwa atijafanya kai kwa nzima bengo kwa nzima ya lelo yejo humrelesa kwa nzima leo ngajo mchapirizo mpaka emaham gejo timizima hakume maheshirini ya pirizo hundi ya Komori abenge kwezi tukufu tikautekeleza ema kalima yayo hoa katika o tiuransi hawa katika o univirilia njashindo jitekeleza vanu shatika ujabano sukwalelo unu ili mwabieni eza stahiki ili mwabieni kaya sisi ya he edaule kao kaja kubali rende harumaze voti kasi vanu garjoku garambaho kaya garilindao hauka kabati sharia shastehilwa edalilu isayionesa nano juzi nono kwa juzi ya honeso kaya mahakama ya kifujari mahakama ya hoka ebeno wandu ebeno kwa tujomala kontiyo ebeno manondu wanu mto litopa wandu weda warenga wafanya jajiri ya jaza warenga watondura hindi mahakama ya ndabo mahakama ya wizi ya udhuluma warende kalibajari wanojumocho dhulumwensi ya hatu ikawa kwa sujonshi batinokaya bafafanyiha wafanya kalibajari yabano rwanu kwa sujomala wali nswambeza hele jeishi bale jeishi lo zonongo zirajina hedongo ijiriyo tinashinda nizambe ya kwanga zambao banu wakati mwinji shatika utekeleza banu kakwezi henyi mwakubali mwamba hoka mwondo hamovoti mnyazali ematona kemema batika mdujoka za miwani bati hena mru na kaye na vaye hambonzi mbili au kaye safara lelo yinu wahila zimbwazali dawine mwana hao wafanya kanungo hizi umnike hata mpopa yutso nuo kutwamba ifane sharudu basi ekaya bwazali safara lelo nujo kupa nafasi harimenti hatu yonchi mahususu yonchi ya lelwa yonchi ya hudumula amani na misele na mtaganyiho wa enti ya hatu abenge ngani mwabionu kaya enti ya hatu hiyo kadaho ba nafasi bwazali abenge sisi wandu kaondo na kubali ambao kakatuenda haruma emajaranga yayo gari konso vanu na kaja kansiba ndukeker kansibure ayi ashawakala yetirongo jo humba nafasi bwazali abenge Mwenyezi Mungu na jalie hutukufu lelo unu nesa lelo yinu Mwenyezi Mungu ajalie ya utowe bwazali dawene makufari wa hao abenge bamtekelezo yao hata hazisama za hangu kwezi wa Komori kwezi wa Ngazija ukaya yinu makatime njinja shindo jitekeleza vanu shatukaya njajo ntina zohamba warantukaya kabasi wandu walona zohamba shari wakili mwananyasi ustadhi Faharuddin ikaonga mbuzi na amba wadungo haba nuwe mteza sheri shezo kaltu tarizijue sandogozi lizabao ye mwenye wa yangu jishinda ya jitekeleze ya mbeza astahi wa Komori kwezi kalta hosama
hema katika ondo la mnikanio haurishilia hauriona avenge kari mbushilia oni foti njema kari mbushira oni amani njema wa Komori ukao Mwenyezi Mungu jorasilisha harumaze mbwana ikao nyinyi ndio mahamba ukanga mwendao Mwenyezi Mungu arihifadhi yarasilishe haswa doandu ikao ambakar tuhenda haswa Abdul Hassan na Yusuf Muhammad bwana Mwenyezi Mungu joriwafikisha na si daula ya haki basi si daula haki haswa ngamtekelezo kalimao ikao chini duaza sisi wandu wa Gardinor kwezi sio road Gardinor kamtekelezo tena ukasi wandu wa Gardinor ili mwisho ukasi wandu wa Gardinor ngamzirejei karija kubali isi ili rende haruma u magarada mafejere ya hama mahunzi ya makunzi ya fungana hindi ni wangajomba uka makunzi ya mahunzi ya fungana datijindini abenge kaja yorubu haraka abenge wa Komori karikubalio Mwenyezi Mungu jorasilisha insha Allah Taala na na sisi ramba karituhenda nyinyi mwambanga mwendao karisila mbatabu kabachi mushkili karelewa nao karikubalia nao imma zerongo tirejei eza sidali waseni shehan okaya wa Komori na rihime uduhuluha bisalami aminina wa sidali waseni shehan mchowingara wananyuo ukenti majima ili litanganya ili azaliwone wallahi kaza eka isharifu mvuni huo gudo urelesa gudo hangamiza na tena wasedali sedi shehani utimbe nafasi umwone ukaya elo na hafu elo na kweli elo na sasa sabusi dawe izo nizo ndongo na handa ntekeleze banu mimi tuamboka miti mche kamrudire je yabo shabi miti naweza wiyani kamsubuti njira mefu baba nukati naweza wiyani enamrene tahani tene ndia one bana sani abenge chikotekezao Mwenyezi Mungu jorasilisha harumaze oamba zondabo Mwenyezi Mungu jorasilisha nando wa mwenye baraka wa mwenye baraka na salimu ikamwa benze ngondo wamba hokazo kweli karituhenda na Yusuf Muhammad bwana Abdul Hassan Mwenyezi Mungu jorasilisha harumwe bwana ino shanga tutanganya abantu bazima ritimane ritivurane ritishidane na rikenti lione izo le kufari linu lijoka ufanya bakari na ushinda hata lishinde ili lelese Sheikh Safara linu kajoba nafasi epirizo de ya hao zemalizada unawazi hiba zonti pia deza gojozi liva rawe remushe remwan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh samani kozi bwa Komori